Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo ken ni Gina at taga Marcos Highway, Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasaya at kanyak ti kabsat ko ni Manang Andrea. Ket uray addan panggeda kanayon naklata nga igatangan iti gamit ko. Pagpapintas, bado, wenno sapatos. Ngem dimteng ti gundaway, anadadaal tinaragsak alangan-langan mi nga agkabsat. Ket dayta ita, ti inak isalaysay dito'y programa yo. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Gina dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ala, agawaan nyo ti agar mo, Sara. Tadi kay maladaw iti trabaho yo, anak ko. Ni Manang Andrea nakabumbuntok nga gunggunay. Ay sus, siyak man tinakita mon, ading ko. Ay, wen gayam, inton malam. Adda kadwa nga agawid boyfriend ko. Anya? Ngam, di kay pa'y nagkasara. Agdan na kayo na dagos? Loka, umay kulayam amo kada kayo Nasingpot kalimot laang ti boyfriend mo, anak ko. Wen, nanang. Awan makunakan ko na. Sige Manang, isurot mo man nga rod inton malam. Takitaag man nagbagay kayo matlaan. Siyempre talagang agbagay kami. Ngamin, napintasak. Ngam, napimpintasak. Alakit din. Ituloy yon timangan. Amangan numala daw kayo iti trabaho yo. Ay, when friend, gayam kumet ni Manang mo. So nakita ko ti boyfriend na. Inya mamuna idi kanya. Talaga? Day talaeng, takas lang mapilpilitan di boyfriend na. Anya ti kayat mo asawan? Kasla di na girlfriend. Ngamin, di na pa'y kayat aka-picture. Ha? Ala ako maida itiladawan. Angam, sana kaya ti boyfriend na. Kasta? Ay, diyak man mo ka na ko ada. Nupod no nga gayan ayat daw no saan? Amom ka di nga isurot ni Manang ko ti boyfriend na ijibalay. Tapno yam amuna kano kada kami. Ganun? O sige, padaas mo tuman nga obserbaran. Kilati sa manaimbag di lalaki. Tamangan met, no saan na apod no nga ay ayaten ni Manang mo. Break time at gaya man. Ay. Oh my God, intag merienda iji kantin. Ta ituloy, ta agsarsarita ijay. O sige, intangarunan. Tani, mabisinak kon. Oh, adto'y ti merienda. Sige, agsarsarita kayo upay. Tainak ijay kusina. Sige, Nanang. Si kagayam ti boyfriend ni Manang ko? Wine? Siak? Ay, ayatam ka di talaga ni Manang ko? Amangan mo't no peke nga ayat dayta. Uy, Gina, anyat sasawam? Agsigsigurado aklaeng, Manang. Ay na, Gina, di ka agdanag. Napudno ni Walter kanyak. Ay na, Walter, pasensya mo ti kabsat ko Kasta talaga. Maawatak ti kabsat mo. Walter, i-phone book mo man dito yung cellphone ko, ti number mo. Ato yung cellphone ko. Sige, awan parikot. Gina, anya ka di na itang araramidam. Nulokwan na ka to'y boyfriend mo, awagak kat pagsasawak. Ate ti cellphone mo, Gina. Laglagi pa ma, Jack kayat alukom ni Manang ko. Tano saan? Pabugbog ka. Anya ka no nga oras asumangpot ni Manang mo. Jack amo Nanang. Nataer ti boyfriend ni Manang mo. Agbagay da, tanapintas mo't ni Manang mo. Ngam, sapay ko ma, tasaan a playboy day a Walter. Ngamin, addanag ko na kanya.
Akas lasaan na kano nga ayatan ni Manang. Anya, Kaasin to laang ni Manang ko no kasta. saan mat siguro, anak ko? Tapa nagkita kat awan mat ti parikot kadakwada. Sapay ko mata kasta. Ang day, rabiin, ang awan pa ilaang ni Manang baw. Awagak man ti boyfriend na tapagsasawa. Anya, ay saan Naskan nga itulod na ni Manang. Tano saan? Talaga pagsasawa. Hello? Apay adi ka sumungbat? Ni Gina daytoy, tikabsat ni Andrea. Amom, magusto ak ti ugalim. Hoy, itulod mo ni Manang ko. Rabiin. Di kagdanag. Itay pa ngayon tulod ko ti kapsat mo. Gina, mabalin ka di nga kita ta. Anya? Agkita tayong tumigat. Kalpasan ti opisina. Anya? Kaya't ka lang nga makasiningad, Gina. Mabalin ka di. Oo, sige. Awan parikot. At tuyan ti files nga ipapaalam, Gina. Thank you. Amom ka di, Donato. Agkita kami ka ni Walter inton malam. Ay, wait lang Mabalin ka di. Doon na kunam kanyang. Sana Donato. Nagangrab. Sana maibagay ti beauty. Sorry. Ano di ko na? Agkita kayo ka ni Walter? Wan, kalpasan ti trabaho. Iti na, agapong agkita kayo. Kaya't nalakano ti makisiningad kanya. Ang, oy, amom, kaslada kayo ti agbagay. Ha? Anyang agbagay? Ala, may amon dyan bagat. O sige, ina ko iti table ko, Sige. Anyang atati sasawan day ti agayam ko bakla. Agbagay kami kano iti boyfriend ni Manang ko. Hay, no anya laditan ti sasawan na. O sige, manganta, Gina. Sikat ti agbayad ka dagita nga in-order mo, Uy talaga asyak. Kababain matkan ka. So sikapay lang ti agbayad. Wan rumbang lang agbain ka. Amom, okay ka. Anya ti kayat mo asawan? Amom ka di. Jak nakaturturog, gapukan ka. Sana maikat iti panunot ko ti rupam. Anya? Ala. Manganta pa sapay la kumata magustom dagiti in order ko, Awan parikot kanya. Ta sa anak magpilpili ti makan. Katangay libre. Di sige. Agbusuga. Oh, Gina, ape anarapyan ka. Ay kwa. Ala, umunag kan. Ururayan ka tagiddan tamangan. Nalpasa kun anangan. Anya? O sige Manang, ina ko nagpalas. Uy, Gina! Anda ginatang ko t-shirt mo. Di na kun inkan kano. Oh, adtoy. Amok may bagay kan ka na ito a t-shirt. Iso a ginatang ko. Ay, unay kan Manang. Di pala t-shirt mo tigatangam. Adamot trabaho. Syaklatan ti gumatang itibadok. Ay na, ading ko. Kaya't ka nga ron ngay gatangan. Apay aya. Basta, ibagamlaang no di mo kayat Tamabalin ko asukatan iti sa bali. Sige. Thank you. Ipatpatid ka ngamin unay, ading ko. Ipatpatag kamat, Manang. Nakasaganan ti armosaryo. Inkay agarmosaran, tadi kay maladaw iti trabaho yo. Nakasagana aminan, anak ko. Gatas, kanda dumapay. Ninana nga talaga. Kabailan mi mati mangisagana iti kanan mi Ay unay kayon, kabayatan asibibiyagak, anak ko. Pagserbyan kayo. Naala nga ruden. Agigiddan tayo nga ruden nga agarmusar, nanang. Ay saan? Inak mangisagana iti digos yo. Huston taw numalpas kayo amanghan.
Hello, Walter? Gina, kailiw ka na makita. Walter? I love you. Walter? Agkita tayo itong lunch break. Agkita tayo di restaurant ananganan tayo di Rabi. Bye. Hoy, babae. Anda ka di parikot mo, ah? Abay, akas na mariribukan ka. Donna, Oh, anya? agayatak ka ni Walter. Ay, danga. Hindi kalman lang nagkuyog kayo. Ita, agayat kan kuana. Day tangarod ti marikrik nak. Ay, apo. Agpanunot ka man ana imbag, girl. Boyfriend ni manang mo. Isa mabalin ka di. Agpanunot ka ana imbag. Itay day ta cellphone Asino aya day ta ngagte-text? Ni kadimanang ko? Wen, ngam. Dapat man laangan ti cellphone ko. Aday ta. Diyak kaya ta masingat ti panagsarita ta. Walter, Ala, mangantan. Ang mga numala daw tayo ti trabaho ta. Walter, Apay, kita anak matlatan. kwa, Agkita tayong to malama. Awagan kanto. Tapno ipagak no sa lino ti pagkitaan ta. Sakbay nga itulog ka. Kaya't ko pa'y amang nagmanan kan ka, Gina. No ay ayatan na ka di, wano saan. Walter, Saan ani Andrea ti ay ayatek? No di kat sika. Kas itinakon-akon. Nagpay duma tinariknak para kan ka. Idida mo pa'y la makita ka. Kat sipod day di akong daway. Saan ka na may katitipanunot ko? I love you, Gina. I love you, Walter. Gina, narabyan ka, anak ko. Napanam, Iti balay ti gayam ko, nanang. amom ka de, agsangsangit itay ni manang mo. Adda iti silid na, kat di na kayat ti rumwar. Ha? Damag kumano anya ti pagsangsangitan na. Hanggang di na kayat nga ilukat ti ridaw. Anya ti kunam, Gina. Kayat ko ti agabang iti pagnaadak, nanang. Iti asidag ti opisina a pagpapaayak. Adan na sarakak. Anya. Kanayo nak ngamin amabannog no aginawi dak. Kasta ka de, anak ko. Ala, no day ta ti makita mapagsaya atam. Sige, umanugutak. Agasawa kayo kaday. Gamnusan kayo agasawa. Saan ko nga itulok nga agabang kayo ditaw? Ngam, nakaibunag kami iti gamit mi, tata. Oray pay. Wen tata, agasawa kami. Kakaskasar mi laeng. Kasta kaday. Nasaya at garod no kasta. Ngamen, jak kayat tiriribaw. At ang amin iti nagabang ditaw. Kunanang agmay may salaen. Idi kuhan, at damagayam kadwana no itirabi eh. Kat timaday, saan namot nga asawa? Idi kuhan, at may ababae. Impungot na tay border kaw. Kung nagginabudan. Napanak na gayam iti pulis Jacket ama ulit na jay. Awan ti pagdanagan nyo, tata. Saan kami amang iti gulo dito ay? Alang around. Nasaya at no kasta. Miyag yung araw dun ti advance yaw. Dua abulan. Wen tata. Manang Andrea? Pudnog kayam tindanon kanyak ni Donna. Andrea, di mo ko masaktan ni Gina.
Awanan ka itibain, Walter. Ikalay samti kabsat ko. Tano saan? Dakas ti mapasamakan ka. Awanan kayo itibain. Awanan kayo itibain. Nagkalaysa kami nga rod kini Walter, Mr. Lonely. Naragsak kami kini Walter iti kaldawan ti kalaysami. Ngem iti sabali a bangir, nalidayak para kini manang ko nga Andrea. Gapo tapilpilitan na laeng ti agbalin a naragsak. Tapno laeng awan makuna dagiti tattawa di maray. Nagabroad ni manang ko. Ket kanayon na kami latta apawitan kini nanang iti kwarta. Sabali pa'y dagiti package. Isu nga aging gaita, makariknaak pa'y laang itipan nakakonsensya. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Gina. Gina, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy a pakasaritaam. Kunaentan asaan ada Andrea ken Walter ti agkagasat, nudiket da kayo adwa. At tinapasamak, ket babaan kini manang mo, nagsabat ti dalan yo kini Walter. Naangaw ngamin numaminsan dagiti paspasamak. Taapay anasken nga dapay masaktan, tapno laang masarakam, ti makuna akagasat mo, ken ayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam a Gina, at taga Marcos Highway, Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.